等啊，雀仔。去機場，所以出去梗係市中心搭機上嚟㗎。呢次會快幾多？又唔知搭捷又係啲大。呢個最多係哇！呢個仲要坐，關佢坐邊㗎？A 號線經中環、金鐘、灣仔同銅鑼灣前往天后站，祝旅途愉快。North Central, Admiralty, Waterfront, and Portsmouth Bay. Thank you and enjoy the journey. 欢迎乘坐成都第11A 路天津环、金钟、湾仔和铜锣湾前往天后站，祝您旅途愉快。咁都係行30。下一站機場地面運輸中心。下一站機場地面運輸中心。我可以成望到呢個牌。嗰邊有呢個牌。知唔知頭先咧搭的士嘛？嘅時候未注意我非常佢話咧，佢司機我未充錢，即係佢話咧佢充咗之後係經錢入去。我真係相信佢真係唔錯嗰時，即係先佢咁樣一定唔錯。
思路也是对的，就是先看到机场那种地方，去各种地方。但说实话，如果我们这个稍微举的话，就要买那个唔夠㗎。但呢個停咗喺度點點啊？佢唔夠位住，呢個一定係唔夠位住佢嘅，一定夠。呢個是停，打晒壞車燈喎！挺有特色吃的。东西不想，哎，我是不是还有个耳机在？找着，兩流咗嘛？因為佢咧轉彎係有即係呢個係怎麼說？停晒先至。你見到佢其實多好啊！波車又冇俾晒先。那车开起來真大，總感覺呢個開始唔係開始唔㗎。这个的話是要考那个1的，我们是11嘛，自評分考11的話就會嚴格。呢21好多人，呢11係12都係，不過11仲得，呢11係佢專門買佢啲網平啲，唔關係咯，依就依就得，依就。要不要坐過來？要不要坐過來？坐一下。哎，啊俾你坐呢度。唔該，唔係，我俾你坐呢度。啊唔該晒，唔該晒。咁樣唔坐車度。下一站國泰城下一站國泰你對上台咧。它是这么糟的，这么糟的，然后我们在这儿，原来这里这么糟。相當於這裡是森林大大的地方。所以他把那个設置。这个小打那不丢人家。深圳的交通还是小。
Bila aku sih tahu
Kemarin itu siapa yang
Dia enak, nggak kerja juga ada yang cacat. 因为我记得没有这么强嘛。现在觉得是那个现在就是让我去北京，西南小时，那前面海口是好的。Ditegur itu mikirnya semuanya sudah gitu. Kiranya aku jelas coba. Gimana? Bisa nggak yang itu akunnya dia di Benetin? If crowded, please proceed to the rear and keep the doorways and driver's side lines clear. 乘车时，请尽量行出车尾，保持车门向上空，车长视线服务。
kalaupun dia ngeliat status orang itu nggak bakal bisa lihat. Dia juga kan ngajarin ke aku, Mbak pakai WA ini lebih enak. Ya walaupun yang bikin status kita bisa lihat, tapi orang itu belum bisa lihat kita. Kalau kitanya nggak angkat telepon, itu telepon itu nggak bakal bisa kok. Kayak semacam teleponnya itu nggak aktif gitu loh ya. Terus kan aku bilang enggak orang aku nomorku itu kan semuanya kan butuh. Satu HP kan dua nomor. Karena apa aku nggak mau dipisah-pisah HP-nya, karena ribet ya bawa HP-nya. Kalau enggak, terus kan kalau ya kan beda HP. Kalau itu kan yang satu biasanya satu HP bisa satu HP lah. Jadi kan satu telepon HP bisa dua. Kan kalau ibaratnya kalau saya nggak tahu itu kenapa enggak. Soalnya kan yang WA bisnis itu kan kerjaan. Kalau yang WA dia kan teman saudara
东中一中大楼 Next stop Costel Skyline. Changchun Municipal Services 下 Building. 一站长江海岸东山市政大楼。 Ako lang pala mag-isa doon. Nakita ko yun sa TV. Sa TV. May saunahan mo.
Iki di fenomena otak iki di sopo enggak ya aku nggak mikir terus kan gampang kan mau masih bisa tolong aku nggak misalkan mikirnya mau mati sih kamu kan nggak salah lah aku udah nggak mikir terus ya aku selalu misalkan itu nunggu aku nggak apa-apa aku ambil masalah terus kan mikir aku sama juga bukan sebenarnya mau mendarat bisa mengalami sampai ada
Please change. 不是我梦的。前往迪士尼乐园，请到此站转乘阿尔法号线。Wes ora usah, nggak usah. Wes Jarino, wes Jarino. Sebenarnya bukan celana dalam kotor. Celana dalam loh, bukan celana luar. Celana dalam maksudnya. Maksudnya sampai kamu 乘客喺車廂站立10號手時，請緊握扶手，確保安全。 In road safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立和行走时，请紧握扶手，确保安全。 tak tahu. Namanya
西九文化区的乘客，请在此站下车。
似加了台，加了。
请沿途小心看管您的财物，等待巴士停运后才离开座位，并请进行下车时携带您的行李。
森林到花仔站。 เพราะว่าเราก็รถเราเสร็จแล้ว 翻到屋企就食到。 เพราะเราก็เสร็จแล้วนี่ก็วันเดียวเสร็จแล้ว 我翻屋企咯，我翻去。到咗3點幾啊，翻屋企啦，都夠大。冇電啊！我驚唔夠電。我梗係食咗咁3間嘢嘅，3間嘢3餐。仲有10分鐘，仲有6分鐘。係啊。Jalukin nomor boke dek kira nomor seri nih tulis atas nama dek atas nama si sopo terus kok tulis tarif mau piro terus dikurangi duit mau dikurangi DP-nya return DP tutup. Balik di kantor, kertasnya balik di kantor. Boke sing paket kae tulis nomor kertas pink. Boke tulis boke DE nomor seri pokoke tulis nang kertas pink. Iya, ganti. Berarti kurangi ngisore potong irong. Ya dikurangi 250, sekulane 250.
後時代廣場銅鑼灣站 Next stop Wangshan Fire Station Times Square Causeway Bay Station 下一站湾仔消防局时代广场铜锣湾站。少少用個電話去。OK。唔使 OK。我知，即係如果佢嘅電話可以咁樣，差唔多啦就。
马街岛进口南，东方随时，下一站天后站。開咗。嗰個半個鐘話拍翻嚟，佢淨得半個鐘先可以攞到，佢唔可以即係唔會停嘅。一個方名限制，單個方名限制，因為呢個係版權嘅問題，即係錄一啲咧唔可以超過半個鐘，係個版權嘅問題。多謝小花紅花，拜拜。你嘅 device is terminated. 即係已經過咗3分鐘就要開車啦。